yelmang ma bia ka shirma bia ko nabi jago no yel shale anab tuntale kawula kati da na muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu gendi hale kumpongo dagban lene amama wumma mulema ya pumpon yelmenu hu bal nya juma yelma muhammadu na wuntumu ngunun tu lala yiko na wunin tam muhammadu na no tinye nan bo zubu banti Gomia elwan shanga anam ni zang zalembo ili akilir baba ilir ya bebe benin kurgu tumiela ni bosha bantuya ben karya yi anin yale ben kwara kaset sutu akam ne da anab tuntale songo musulense Bonjaki na hande yimmanga nchechan la na won jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun difal na won sana na won mamang dang sana annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam won da gam ka fiela rapu nya na mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban gbadan mbon rahe kala fe songma sotinga himbal na wune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب كانوا صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم تلم فرعينهم واتنسوا ولا لفتنزا ونو دبس شلنا دم الوات البركة نلوري دبس ما بوني دال بركة ما بوني دبس ما تيكل شيء تزاسو كم زحصور لهم دمنا ونا تمنا وتمت وات رحمة كسور دمنا والمسلم كم نسور بلا دمنا ونن تغفر آمين قول ما كولن يلواتون قول سو كرسون دمنا تلقن تكاكي واتون جهنم بغم آمين توننا ما وزن بين كرما زاحزن لواتون نلورني كتكون يلواتون عينهم قول شلني شيء نلور قولني تتقر دبس شغادن يرحم قويماني إن كانت بلواتون غافر واتون دبس ما بوني تتي غافر دبس ونتي كلواتون عينهم واللي كانت ليبركن نما كنت زنتن واتون وجيشل دن يرحم يلما من دمنا نتملنا ومن بلواتون بيملنا تمنكل سورو ما تمشل كمزا وين سوما ونديغي أمي سورون دمنا وني يندي متابلا أسون كذب من دمنا ونتملا وجيا دنزو تنسور بن شاكم يام دمنا وني تنبول ينجلي زانلتي دمنا ونن تغفرا كانون ترحمه katale ganin bo shab an yan shab birkin nan kapta kyan tufiya sun wato yilma funi duma na wannan ta katare to su zan la annabi ainihin sulaimanu ta naga waba da'udu wato ainihin kisa kakkana ta kyau wato sulaimanu wato kisa funi da'udan dumana wannan tamlan rabbal gobin sha kamza hazan to karin yalan wanda yi wato makele anabba nan fun wannan wato makelen bala ashe tuma ma da mal'al barakafam ban ya kadma da filin ya shale wato makel talma anab da'udu wato makelen dan yau
labru ma keltal ma baraba zuru zuwa lala kurtungami baraba zan da nan bugonne in yihra in yal hamma da rayi kulin yala kaman wato kurguba in yale wayyan tolemi ko togi wayyan ma'allimi ko ma'alle wayyan nuna karan yala wato zabi bihi kurtuma kan dumana da tamlan kul balglo to kadma bihi ne diyam da ainihin wato bayatala in zan da mana babin yarala lala kan dumana da tamlan ko da balgati bazanan banyini shen dumana da tamlan wato suna ashari ma'ana tumshal wayan tumda karnya wa nuna tuni ko dira abin ya mala'ika ma nirba yi in lega adam bihi nan ken ganda ka nabi dawudu kana da baba kabna oi amin ainihin wadon don ma so kam za hamiyo nin fun man taliya nin fun man lambala nirba ne nirban bala amma bin shadin le kulpugo wala jimi shi ba ainihin wadon musulmin banki ne kabi kyan ta fito na ko yabin dirgodi ni ma na ka anab da'udu ko rake ainihin wadon bin sha kam kakara kasun duma na wuni ko wuhula makiyar talmama ko ra kurto bin wato indira to sona an danya shalin bala kakara da faga anab sulaimanu alayhi salam to nguna na tamlan da kul balgala wato bin sha kam to bin namda ne na aljinna ma na dadama ma na bumbo bin sha'an da kani kan dumana na tana ko balgati wato Sulaimanu na har karta bagi na naftan balguto shaitan nam zaha ka bisir lawadon mu'afuni in ta yiri a lu'ulu'i na kuma ainihin jawahir kam kabiyar na titir wani ainihin annabi Sulaimana kana nan tumda tushen wadon daban banda ainihin bishira ainihin mugane in ta yiri a lu'ulu'i wana banda dindina waralan tun balawatun tunu kam adam bihina tumdile kan jumana wannan tamlan sayyal su sama wa kunna lahum hafizin katanam dumana wannan tamlana katanin yanin mun shaba bangulba kaken ji ainihin waton bin shakam din yanye bin shaudan ne nan ba shagali kaken kyaman nawo ne wa ayuba ko bismillah wa ayuba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أيوب يا رسول الله تلمبر ناتيلا دبسويلا أنت عينهم أدال أمة ورن يا النبي أيوب عليه السلام كان نتمنى تيم وادون أيوب يلا إذ نادى ربه تيم تمشلي النبي أيوب عليه السلام wanda sun dumana wanda da tamlana ko myonol ne surun dumana wanda tamlana lamma btuliya bi faqdi jami'i malihi tamshalna wanda tamlana wanda mu ka annabi ayyubu alayhi salam ko da arziki zahakar na nage arziki lan talin yau da zani kana wato kisa wafu ne amma dumana wanda tamlana wayan zan lalawatun fin shalmo zanti waton ayubu ana ba wani fiso kwai an bole nan dumana wannan tamnana no zan taba amma ka bada bin yale kan wani annabi ayubu alayhi salam ka ibtilai shaldan bon da hambu shaldan bon ma ko ta zanti la annabi ayubu alayhi salam to dinin ya arziki lan talin dan yau wanda bin ibtilai ne dina
ko kwan arziki wa ma zaha wa malihi wa waladihi hal no bihi ko ka kon wa bihi wa tamziki jasadihi ko nan gunan ma zaha kare kyakyai wa hajir jami'in nasi lahu illa zawjatuhu kanirbi guso kake wa don ayubu nimbu de tale kambal mam ne rejiyan kabti ya ne biya die ne so kamza so ya kake so blan borno murto kashale karnyala wa don doro so bin shaɗin biyo nan guna da ma har yin bai kulmuro an yar mu kadama an gumda waton bin shama bamnin yom shelma da bin da waton yasam dan kwankoma kawai da saya ka so kam za da kulan umar waton ayyubi alayhi salam fa jumlatu mabtalahu Allah bihi arba'atu umurin to jumla de an duma na wannan tamlana wanda zan bin shawu in fahim annab an damu ma yala daban handan yale wa hasilu qissatihi bi ikhtisarin to afai ne hazil shaldin be annabi ayyubu alaihi salam wa kisama puni di kunyati yam porgaleme anna ayyuba kana rajulan min ar-rum anna ayyuba hakika ayubu ya kana rajulan min ar-rum sulmi ganda bala rom na ma musulmi sun bala wa huwa ibn amusin to ayub min ar-rum wa huwa ibn amusin ibn amus bi bala bin razih bin razih bin rum bin isa bin ishaq bin isum biya bun ishaqa bin ibrahim biya wa kanat ummuhu min walad lut bin haran ayubu ma wanda yi osal na annab lutu sotin yarla annab lutun da doi annab ayubu ma akhi ibrahima bun harana wama ma mile lutu wato waban da bala ka ibrahimu min birin danye wato harana ibrahimu wa mabin danye harana ashe da lutu mun bafarin danye wato ibrahimu wa kana lahu min asnafil mal kullihi nduma na wannan tamnan danu wadata balbu arziki kam amilin nduma na wannan tamnan da balgalato to tarin dirnya ka ta yana kada ma ainihin wazan annabawa kam na wannan tamnan biki wasu a sanale kan shali ban mal izzatu nafs duniyan ke ka wadata ma bene koyan boldir zan can duma na wannan tamnan ko su kurshe ya karfala wadon biyan yalmi nonon lawadon dirbu kore dinin ke ko karano ta bol ba to balbu kam arzikin duma na wannan tamnan da zan to min al ibli ayubun da kulmar wadon rakumin mawaton pam wal bakari kana lambal waton niƙi pam wal ganami malbin kobbingo ma'ana fiyari na buhi pam wal khayli kana lambal waton yuri pam wal khumuri kana lambal waton bunsi pam ma min dumana wannan tamnan da arziki sa balma ko maltiro daba to ngoma za na wannan tamnan da Allah lati waton ayubu ma la yakunu li rajulin afdala minhu wa zaman ma puni dabanan kabyan za min man waton ayubu waton arziki puni fil iddati waton kalle puni wal kasrati na kuma ainihin so sun puni amiyan uddati be tattali na bin shakan puni wani annab ayubu wanda malle wa kana lahu 500 faddan annab ayubu wara mallaka da ainihin wadon garke hali wadon kwabsunu yatba'uha 500 abdin yatba'uha 500 abdin ka ainihin dablu kwabsunu indolba to amma faddaniyala kamar na shabbin kwara to faddanin bala naham mo kormi
waton ba ainihin waton kwamsunu banza ngo biyala waton ainihin waton pune karnanan ka dablo kwamsunu ngulba لكل عبد امرأة وولد دبل كمل وادم با كمل بيا كمل أرضك دبل ما بنان تمل أرضك وكان له أهل ورامل بابا وولد نكما أينهم به بني بدبسي بمن أهل ما أنيرب بلا ون أنا أيوب عليه السلام ورامل إيال كمل نيربا من رجال ونساء ندب نبابا نعونا تلندان ووداتكو دعو بكدو بابا وكان نبيا تقيا ورانا تبتين يلا النبي يو كسر دمنا وني شاكرا لأن أم ربه دائما أيوب يقولي وبارن دمنا وند تمنا نيمان ما وكان معه 3 نفر نربا تمرا بيننا قد آمنوا به من نربا توما صاحب ران إيماننا أيوب عليه السلام وكانوا كهولا نربا توما صاحب كهولا بران ننصرنسي معنا ببكرغي بملمبوات نكيم به معنا غمبا كما يوم بينا ديكنا ولمبا نكيم بلا ومن بكرغي ترنزو نربا توما صاحب دانيلا ننصرنسي وكان إبليس لا يحجب عن شيء من السماوات إبليس مي عندما أن تملن دات ولا بيني زوسا بن شاكم دن ده ناوين تملن دا كل كم يا كربلرو وران يرلمي نانا تملن دا نولواتن كشفي كونير بن شاكم زهادن بيزوسا عندما أن تملن وبن نمد ملايكا ما بن بينن بن شاكم كإبليس كويون دلي فيكف فيهن من حيث ما أراد دسا ويقول تنجلما وين زل تبوني نان يو ممن إبليس وانبرنو تمتون شالي فسمع صلاة الملائكة على أيوب ترنيا أينهم وني إبليس تبوي ينكلم زوسا ملائكة نبيشا كم ناون ولا كشف كون يربا تورن دهن شالي كوتون يونيا ولاتنا مانتير وادم مؤمن نما تدنيا دهن شلوني أنب أيوب وتوهم واتم ملائكة صلاة شلبن نغدتي أنب أيوب عليه السلام فحسده ترساما كونا أنب أيوب حسده وقال كونا يلي إلهي يا دمنا وري نظرت في عبدك أيوب أن يليا أدب لأيوب فوجدته شاكرا إن يوم كون يلمون نودو غودي بام حامدا لك كفار يندمنا وني ولو ابتليته لرجع عن شكرك ما من يدو أشلي وانقل يوادون تدمى أيوب يوادون درجة شغال ذاكر يلا ملائكة نصلى صلاة النور ما دم مقصو كونا كنت يلندمنا وني أدب لما ونندو غوديا كشم بارا أما دم بيني أمبورنا دهم ومنيا ينا ونير دهم واتون أيوبا وانا لبنا يوم كجن جودي شلوان ناما وتوا أتيكا ندول بكم وان دول يندمنا ونا أيوبنا يسوع كجن فقال له الله كم دمنا نتمنا يلوان إبليس انطلق تكما وقد سلطتك على ماله إن صحابه أين هو دار ذكره لا كم دمنا نتمنا دايلو فأمبر ندهم ما تمنى وني إبليس يا إن صحابه واتون أيوب سو ودار ذكره إن صحابه دزو فانطلق كشيطان كان وجماعة أفارت الشياطين نادلم أينه شيطان شبان كل يواتون سو كما نما أفارتم بلا شيطان من الجن ما كوجات العنبة والجن الجن ما وقال لهم نادي يلبا قد سلطت على مال أيوب النبي أيوب
ناونا تملنا وسحبه ودار ذيك زغو وقال إفريت دنيا وادون الجن صبياني كومال سو كونكونا يلي أعطيت من القوة ناونا تملن تما عينكين يا إذا ما شئت تحولت إيصارا من نار يندي يربرا تحولت إيصارا من نار واتم إنا ليغا عينكين واتم بحمدين يبقم فأهرك كل شيء أتى عليه كان أنت تجيب شاك كم زهاينه وادم من بقوة كان تلوزو قال إبليس دنيا كإبليس نايلو اذهب تكما فأتي الإبل ورؤاتها وراكم نملة كم تبابا نبان قلب ما فلم يشعر الناس صبمي حتى صار من تحت الأرض إيصار من نار نندنا كأينكم واتون بحنجة بلغتي واتون تنبن معنا شعو كارلي واتون بوم كل واتون شعو وكارينا تنبن بل 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 دل كارساما كارنيا لأينكم واتون بوم فأهرك الإبل والرؤات إن كنتلو أنب أيوب راكم ونماسو انتبزا كاب هراكم قل على آخرها راتكم قلب ما كبؤما دبزا كاب حتى أتى على آخرها هل تكواتهم ببابو ثم جاء إبليس على سورة القيم ترين يواتا إبليس كنا لنكن على سورة القيم أن يراكم بدبهم كنا كنا توندنا على قعود كارنيا لكذا واتو جانت إجن لالو جالي إلى أيوب دانشا نب أيوب سني فوجده قائما يصلي وكانت عينهم النبي أيوب كوجم فور نافلة فقال له ونايلو أهركت نار إبلك ورؤاتك أهركت نار إبلك ما عينهم وادم بوم كانت لو أراكم نملسوا بدبزا كاب ورؤاتها هل نراكم كل ما ذهب ما دبا فقال أيوب ويلو الحمد لله مبارنا وني هو أعطانيها وهو أخذها وننت مراكم نما زاها ونلنديغي ثم سلط إفريتا على الغنم ورعاتها ترسها كنا لنزان عينهم وادن ألسن سويها زوجان لنا ناس هو به عينهم أنا بأيوبو وبن قبه ما زغو تيري نبوهي نعينهم نبنقول با فصاح عليهم كتايبها بزغو فماتوا جميعا كبزاها للوادن الجنون كتابزو كبزاكي وعلى الهرس كلام انت باوادن عينهم بصر مازو فتحول ريحا عاصفا كرزالي عينهم وادن فهم عاصفا دلي كدم وادن جعو فأطارها كركنا انت ير عينهم بصر ما بهي ثم جاء إبليس ترسا أنيو بنكبر الديا بصر الديا إبليس وتوم بيرنير زاها بساق إبليس دنن وما كولن كنا وأخبر أيوب بذلك نادي الوادن أيوب نيتو أشد اللمباغا أبن قبهلا نابوزر لا دزان وادن هلكا فحمد الله وأثنى عليه أيوب والله ينقدم الحمد لله كجل سلم دمنا وني فلما رأى أنه قد أفنى ماله تو إبليس وانتن يكدم أيوب نرقب أرضك كم ونادساها ولم ينجح منه بشيء وبلن وبن بكاتا دبن شوات دبوني صعد إلى السماء صعد إلى السماء معناه بكاتا من دبن شام بلا كنا يرسك بعد سوسا
وقال na kana ti yale سلتني على أولاده wa ma za wannan ma iblisu no buga da mare wa kule nan shan borga ayuba wa binya wai nan bin sha kam arziki ma poloya karanya la halaka ayubu da parlan dumana wone kasalin salin dumana wone wa bin yo buga ta malwon wai shetwani summa so ila sama ko nan kana ta basu sawa duya وقال يا ربي nadi yaliyan dumana wone سلتني على أولاده ma min ka da mabina pa ka da dan yurpam ban sha kam ina kul tafsira hal min tafsa bi ba ka da tafsira yin da so tiyan dumana won sallatni ala auladihi sahamma bahwatun ayuba bihi so kanya dabsun yau be ka dablan bala فقال له na natamlan won yal iblisu انطلق kama فقد سلتك على أولاده ton sahaba watun wa bihi ma so فذهب إليهم da sama ka iblisu kana ka وزلزل, adaba yusuf bihi ma zaha ka bishiya وزلزل بهم القصر ka ainihin iblisu kana bil amashi ya loyi ne ko kada ta baga ainihin waton kasur ma'ana gidan bisan bala dam le وقلبه عليهم lebgal azam zaba pil biso فماتوا جميعا ka bihi ma zafi adaba yubu bihi ثم جاء في سورة المعلم الذي يعلمهم الحكمة to ko nan kana intana ki ainihin waton sifashal ni kada ma afayin yau a fasun wuyan kana in ta wuba ainihin waton hikima وهو جريه wa huwa jarigun ka dansin kulbin wal kam مشجوخ الرأس ko zumo kar kibri يسيل دمه ka so ma ni kibma ka jim kul zuarle فأخبره بموت أولاده amya mun shaitu anna kana ayuba sanno ta ba to lahabal shambala wa bihin wa zakiya ko nanti ayubu lahabal ka da abila zakiya وفصل له ذلك in kul walgu din nan shan halika bihima kabtiki حتى رق قلبه nimani kanan bokar baga ayubu su وبكى ka kumsin yoni ne na ko kumda وكبد قبضة من التراب kana kyamtu togu wato tan pamnu kurgu yim فوضعها على رأسه na zana ta pabo zuni mun sayyidina ayuba وقال kana yara يا ليت أمي لم تلدني bondiya yana kada mai yadda ba duama gwadira so na natin yare to ashalmo ففرح إبليس nimani kafari iblisu ko su palgi وصعد إلى السماء سريعا ko yusu duwa don zugusawa don yanyoma لينظر ما يفعل به no tinye wa don wula kan dumana na tamlan yan no dabla ayubu فأوحى الله إلى أيوب kan dumana na tamlan da tamna tiyal wa don ayuba إنه إبليس wuntum ya to ashal dumo ma za iblisu tumbala tumambala فاستغفر dan tunan halika ta kumdun kan da alal iblisu tumambala nan da nan iblisu inda anab ayubu kul banglala won labna takbanan dumana na tamlan tone mbuga fara فوقف إبليس خاسئا to wani sama bin shablan usuwa don iblisu bole nan halka anab ayubu ko buhun dumana na tamlan nin kensi kana lan ban mu bor gafaran dumana na tamlan san ni tun shal dum tum wa ma zaha ni ma da shaytanu bukata da ban malam bala ko labna yela ne bo so ngun twam ka ken barge خاسئا فوقف إبليس خاسئا ko labna tin yela ngun barge zalilan kale za an twangu فقال faqala kana yara يا رب سلتني على جسده to wa ma zana nan kan bito yawon ka dan bukar bito bagon samma ba ainihin wannan buna ne ndumana na tamlan yal iblisu انطلق to kema فقد سلتك على جسده ton sahaba wato wannan buna maso
غير كلبه ولسانه banda ainihin wasu no zinle وعقله no hankali duk konko kama nawun bisa haba da zo فانقض عدو الله سريعا to nan da nan in duma nawun da mu ko pumbin yoyoma فأتاه in kana annabi ayubu sani فوجده ساجدا ko yau gobe su gida ne فنفخ في منخريه sun gida ma puni ka shaitani ko kana da zuwa nan bane popsi bi yim nan wanye karin baran wa ma puni نفخة karkon yala popsi bi yim اشتعل منها جسده lala waton wannan bunan kar diga ainihin waton popsi ma zanan bayini فخرج منها ثعاليل da sahama kabin tora kar diga nan bunama ne مثل إليات الغنم karin mallaka da ma an kulmi ban kwabru guna ne be shamu la kar ku za yi di za yi na wato gunda in kulbi ainihi wannan guna ma ne ووقعت فيه حقة da sa ban tora ma no to nagi da za yi no kam mi barlan malla wato fiak guna ne kulbe shamu ka nab ayubu kas asra to din asru ka nab ayubu ko balu korbu balu korbu فهك بأظفاره حتى سكت كلها ka nab ayubu ko zan wani wanyin hawa ma na kul kwartu wato wannan bunango na bin torango karmi kul zasira ainihin kan yin yama za ha karta fu'i ثم هكها بالمسوح to الخشنة dumana wannan damlan daba ma bramar biyar shan ka bo da masu ter kwabri kabra kul mal worole ko zan ainihin fiyar kwabri tanwa ma dai be da bin yargu alhashina da kemme na kullan sur ainihin yin yalanka ne ko tola lalabin wana biye bin yargu wana in tukul mal soro ma yin yalanka ne حتى كتعها halkar ta fagi ko don mahimmanci ثم هكها بالفخار to halka ainihin bin yaran makartan mahimmanci ka annabi ayuba alayhi salam ko na lan zalaka da sarki hai wal hijarati ne kuma alhashina din ya kada kuda sharwo din kemkema mal kwarto nan buna in kul mal kwarto nan buna فلم يزل كذلك annabi ayubu malgi ka kul biyan bun kwarto ne war kwarto min yin hai in ta kwarto na ainihin wato in fe kwabri in ta kwarto na sarki hai in ta kwarto na ainihin wato kuwa karzama kartubu son kanin buda ma na kul zasara حتى تقطع جسده ko nun buda ma za ha kartun mai kanin yom فأخرجه أهل القرية to wannan yom nagi katan ma na la'anna diya na kadama kai ngumbo wala na wadoron wata mino kulan tobe وجعلوا على كناسة kabna kyan tunan ko annab ayubuna ya kabzun wo kyan tanan bazun wo kyan talabla kunasa tampul zo وجعلوا له أريسا mabdi gudo kyan ko doya ba kamna ta sanza dare mbomor na ta pille kazan annab ayubuna ta zan son la tampul ma so وهجره الناس كلهم kaso kamza haso ka genki annab ayubu إلا زوجته وفقر رحمة كونكو بنت أفراسيم وكونكو داك بالم فابما زازويا رحمة كونكو داك بالم بين أينهم واتون أنب أيوب عليه السلام دوزو يلما مل البركة كانت وزن بولا بيا رحمة بن يوسف بن يعقوب أفراسيم يوسف بيا بن يعقوب يعقوب بيا فكانت تخدمه ون رحمة وران دي نمبوسو ون كل بيرا أنب أيوب واتون جماني وتأتيه بالطعام كجان زير بن ديرا نتيتيرو وهجره الثلاثة الذين آمنوا به هل نرباتا
ban danin imanin annabi ayyubu la kam za zo ولم يتركوا دينهم amma bile bi kewa don addini ma ونكل to bi la balna أن سبب قوله nadin da pagi duroma ne pago halka gusunsuya to wai wannan guna ne lalaka ayyubu dara pago sunsuya agu karonin guna ma za haka sunsuyan da palle kaba biyan kulngubra ayyubun namde ngubu ba ayyubun numa hali kartikban lawatun sunsuya yi ka sunsuya yi ma kamir bitikpalm bitikpal ngubru lataba ka tikpal lawatun sunsuya yi ka sunsuyi no ko kara duk baga annabi ayyubu watun sungono dam ka yi nomi ko karanta baga wato zillin wani dam to da saka ayyubu yalwala anni masaniyar durru fumfungo wato cutai baba ma nan buna wani duro ma zaha da rabu musu wato ayyubu na wanda babban bana bin shaɗin kulu musu ba na wuni don kulnin nan sham wata nan kwan zallango كسلما كتولن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كسومو كوكولي كلا سومو مي كركولة توبان دومانا ونتمننا تدنن تاكي كوي بام يكون تيرون دومانا وني مسني يدر حقيقة شوتين ما يان دومانا وني ولا ينافي صبره أما دم بكرتي kadama ainihin waton annabi ayyuba alayhi salam warakala suru wa anta arhamur rahimin yin ya kadama na so ngun zo nan bogar ngun kabzo nan bo فكشفنا ما به من ضر فكشفنا له نداءه لسامة كتن دومنا ونتملنا كتن نبوسو فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له نداءه كتن دومنا ونتملنا كتن ديغو دادوا فكشفنا ما به من ضر توتا كم dan da bi annabi ayyubu nan bana ne katanin duma na wannan tamlan kwallo ka cencewo wa atainahu ahlahu wa bihila dan da nan ka iblisu kyamta kwawa don giran bisa ma lebu gara fili ka bi ma zanen hallaka ma kan duma na wannan tamlan ko ne ba ruwiya nubuti alhabali anna allaha ta'ala kala nan duma na wannan tamlan wayar ya اركض برجلك الارض كشفنا ما بقي من ضر ما ناونا تتملنا ويلا ايوب زمان نبون كبغي تنبني فركض كوزان نبون ما كبغي تنبني فخرجت عين ماء نانا كاكو بلغ بينا بالسرا فأمره أن يغتسل منها كورايل النبي أيوب عليه السلام نوسم لا كوشل دمبل سوما وسم لي ففعل كان النبي أيوب كو سوكما فذهب كل داء كان كم دين بي النبي أيوب واتن بناني هذا زاما كان يلا بن شاواتن تنفوغي نعم كان بظاهره دين دا كل بي كدو دبلوني ثم مشى 40 خطوة كأينهم أيوب كنا ياغو نبون don jibu pinai فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى kan dumana na tamlan yelo zama na pango lain fiabtin ban ainihin wadon faiha ففعل ko non lala
فنبأت عين ماء بارد ka kwabilga kar lampuna mana kwabilin lampuna kulmaha فأمره أن يشرب منها ko yelo no nyumle فشرب ka ayubu lanyu فذهب كل داء كان بباطنه ka cuta kam dan da be kadama wannan buna pune kar kapalo ne kar zama kar kyanka kyankyau فصار كأصح ما كان ko waliyegi kadama ainihin malala fi gar wanda fun besham وهو معنى قوله تعالى في سورة to الصاد din yanzu mana wannan tamlana wan yalti suratu sad puni اركض برجلك هذا zama na pamdin bon wace butin banni نعم هذا مغتسل haza mugtasalun wurin wa ma yala kadama wato an yansu shali kum su shem bala baridun damha wa sharabun ainihi wato da illa mi karbi da din yanyu to بأن أهيوله to wabihima wa atainahu ahlahu Na'am. katin duma na wannan tamna katin labso wabihima za na zanto nun duma na wannan tamnan dalan ne ba me لأنهم ماتوا قبل انتهاء آجالهم nabu da fi ma ka ajal nabu fari وقيل رزقه الله مثلهم sabbana wa kullan to alawatun bihima watun tabtiha وروي nabu da labale أن امرأته ولدت بعد ذلك 26 no fama no ra dob dinya ga 26 ibnan bi pihina yobo man dalan do ba وزيد في شبابها wani wadan rahama kana wannan tamlan lanke ko kullan labnati lela waton fasarli وكان له أنذر للكمه wa kana lahu andarun mun ainihin wadan sayyidina ayubu wa ramal ainihin wadan andar tilande kina inta son da wadan falshal ni mbura be shinkafa inta lan son da wadan falshal ni mburla to din ya wadan andar وأنذر للشعير andarun li sha'ir drama lawadon di dubu ali فبعث الله سحابتين kan dumana na tamlan nan tum sagbang dabayina أفرغت إحداهما على أندر الكمه الذهب aha kala waton sagbang sa'in wa kar kul misana in kullu na waton kwa antanan ainihin waton alkama dubu alama funi karin yala salman noli kan dumana na tamlan da ka sama min nan dini وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورقة kasakban sa'in wala ko mimi ومن يمي ونانا لوات شعير دم ابو المافوني كركنتلو دم دم بونن الورق عن شنفا حتى فاض هل كرزاما تقول بعد بحرنا رحمة من عندنا كشلي دومين دلي رحمة كريلتنا دومنا نتمنى سنة وذكرى للعابدين كلن ليغ عينهم وعاشي in zamantini buso kam za hanwen gemdin dumana wani ka gamsa na wani liyasbiru kam tunu kam za hakar yaran dumana wani ibtila'in ta faga be da hambun faga kanun sura kadama annab ayubun danin watan sura shamu fa yusabu kam dumana wani tamna na ko ta lada 10 minutes to in ji haita tamma da kulbama ana ban kisa banir bayi katilabna tikarin lama ka kulkola dagban le konko sun tinye anab ayubu dini biani anab ismailu dini ka senki zon dumana wan satahantana lafi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syamanin siyalah Dumana wanda tamlan na kuldol mo yefle
nduma naawuni niŋ maali barika niŋo binshaɣu kam ni ka kana ti yuli n bana kɔha naawura ʒii ni kpɛ ka alaafee naawuni ti maa alaafee piɛɣu gbaŋ lan daa ʒii ni kpɛ ka alaafee nduma naawuni ti maa alaafee ninkura zaa ban daa ʒii ni ka na ti bilan ʒiini ka di nyɛla alaafee kalinsi maa naawuni tim bi zaa alaafee ka ti labina ti suhuri addu'a n tiri dagbaŋ zaa nangban yini n dani yaan naawuni n nyɛ tooni wa mini o ba nima ni o yaansi ni ainihin wato wa kpambi zaaha bin su dagbaŋ ka sokam zaaha bɛ di puuni naawuni tim ba zuɣu suŋ ti mini ba zaaha nduma naawuni tim ti suhu doo alhairi kam zaa din yɛn kana dagbaŋ nduma naawuni tahalina ti mini sɔri yɛltɔɣa shɛli kam zaa nduma naawuni guli ti ka chɛn chɛli alan kana ti la nya musulunci mi tooni n ba jamiɣuli mam ŋun mi nyɛ musulunci maa zaa tooni wato n tingbani wani naawuni sɔŋ muuni ʒili ko ko ʒira o chɛni maa ka ʒirila ainihin wato n kpari bɔri ni ainihin wato afa nima to nduma naawuni sɔŋ mi ti zini zaaha gbabbo nduma naawuni niŋ ti ka tari naawuni dolisinti ti ma nim maa pam bara ʒiini kpɛŋ ŋɔ ni a ʒi pihi kaɣa nduma naawuni chɛli o taali wa mini o ma biligu ban chɛŋ maa zaa naawuni sɔŋ ba nam buɣu bara sooyi pam ka bi ʒiini jiŋ ŋɔ ni ti ʒii ŋɔ dahali barika nduma naawuni zaŋli wuhiba kiyaama ka bi kuli ʒi aljanna ni ka dama watan ti yɛri ŋɔ ti ma nim ban mina kpalim nduma naawuni niŋ alibarika niŋ bi ni bin dɔɣi binshaɣu kam naawuni niŋ alibarika niŋ bi bihi kam nduma naawuni niŋ alibarika niŋ bi sirri al-fatiha tama bilgu bi gɔri suhisuhi addu'a pam ba puuni alhaji Abdurrahim Chakura o suhi addu'a no bukata da bilo mino duma na da tamlan sani ko sur jama'a da albarka da tuno fatiha duma na mal ainihi wa bukata ma to bi sirri al-fatiha tuzo pagba kana ntabori addu'a wa mino tuzo do alaji Abdurrahim nan duma na tamlan kira alaji Abdurrahim kene shatale baba nan duma na wan kilo tare sirru kul huwa Allah tananan sura addu'a ni yen yoma na wanda tamlana wannan lotu shele kurga yi kan kulduya karatu gum phone ne an yi su bakar yala nan kem stadium ball park ma nan ta guli waton tumu kanna kan kyan ta san nimani waton da ta kam na lura har ma zan ka zan kyan to lura ma na kana ta zani ka dilan yina wani yina ma zan ban shafin ma da bara to nirmi nan alhairi ta kasan yodin yanyo fahla ainihin waton ainihin addu'a tiyan su jama'a ka tanan fatiha yim salatul fatihim halin mun bin min gwadama tanan da tafsir ba kun yelan yi kyallan yau kontrantan yau won fin ma dabbara na wanda tamna won min ni to yola la samnan salatul fatiha yim salatul fatihim nduma na yelgamo dar ziki nduma na won dolmo yefele nduma na won tumo alafi fatiha na salatul fatih tuma biya haji Maryam Muhammad o kpangdo man pam yuna kam waton ni kyauta zan can no lorba wata man ba ainihin waton no lori kyauta ni yashalna na wullar mu dashile wa min tum shalma tuma ma da to pam bin shab ton ta paga ainihin karo hubu bin shami bilambal albarkata pale to don so da dal hairin yashalin duma na won zama to tom shal mi mo men dirma o jilad da falwaton wa banam sani no ya nam sani na wunce ka da paga ne kurama wannan bai sha kam na wunce kar la da kar baba bisar al-fatiha wanti hay man dadu atargam bala karna zanti o da gwamna na wantuma lafiya wada lafiya ne pum de sem na ancho wada lafiya kar garlara la sarati ma andu na ancha targam bala na de cha titone na ancha kizaha surun du na woni na antu zo song katiti gba zo song afagwa katu zo song afagwa na on gulo titi ka gol to gba to on do sel na on mal barka nan
وكرم به وبه رمضان 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 يا حبيب إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Boncheki na hande yimmanga nchechang la na won jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyɛla bia ka tun tali koona ŋuni nyɛ anabi so ŋun di fali naawuni sani ni ŋun maŋ daŋ sani anabi ibrahim man daa dɔɣi o yabi anabi isahaku ka o dɔɣi anabi yakubu ka o mi dɔɣi anabi isufu naawuni sim ŋun daa gam ka viɛla rapu nyɛ anabi mahamar taarihi sini dagbanli ni bala labina na anabi isufu dini ti dagban gba dini n bɔŋɔ songma so tinga himal na wune o min yu shel kam dani yen tin ʒiya saa shɛli ŋɔ bɔhindi yɛla mi bin kɔhiri sini sitɔɣu kam ni anabi isufu yɛlimaŋ maa bia ka ʒiri maa bia ka o nabi yaagi o noli yɛli shɛli anab tuuntali ka wula ka ti daana muhammadu daa tahi o tuuntali ŋɔ a daa pun nyɛ sinii ŋɔ silimiinsili ni laribu deembiɛhili pumpɔŋɔ dagbanli ni a maman wumma ŋun leen mali yaa pumpɔŋɔ yɛlimi ni hubali nyɛ duma yɛlima Muhammadu na wun tumu ngunin to lala yiko Naawuni n tim Muhammadu na ni o ti nyɛ nambo zubu zaŋ ti Elfan shɛŋa annabi ni zaŋ zaliya n bɔŋɔ diliya ka yi liri paɣaba di liriya bibi bee ninkurigu tu mɛla ninvuɣu shɛba ban tuhuya bee n kariya yihi ani nyɛla bin kɔhiri kasɛti sitɔɣu kam ni da anabi tuuntali sɔŋ musulinsi